ushaptawa ngaso kukhona lokho engamfundela bazalwane akenya ku-verse 3 mayengekho kulungile ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongeni endleleni yezoni ongahlali enkundleni yabakolodayo kepha okuthokoza kwakhe usemthethweni kaJehova ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi othela isithelo sawo ngesikhathi sawo oqabunganawo lingabuni nakho konke akwenzayo kuyakuba nenhlanhla kukho. Amen. Ngicela uphile athandaza. Baba wethu omuhle, Baba wethu onamandla, uNkulunkulu wethu othembekileyo, yise weNkosi yethu uJesu Kristu. Nalisi lakho Nkosi namntwana wakhe emile, walise Nkosi egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu wazi izinto zethu, wazilangazelela kwethu. Egameni likaJesu siyathuba lonke icebo kaSathane ngajonge izwi lakho lelingaphambanisa uNkulunkulu onamandla. Egameni likaJesu Kristu moya ongavuka uNkulunkulu uphikisa nezwi lakho. Njengamanje siyawahlula egameni likaJesu. uNkulunkulu khuluma intando yakho ngomntwana wakho mfihle sizwe wena Nkosi. Siyamazi sifuna wena oJesu Kristu inkosi uze bephakathi. Amen. Hallelujah. Shalana. Shalana. Lisho.
elincane bangcwele angimude vele ngimfishane izwi lenkosi bangcwele elisehlizweni yami ilona leli bangcwele haleluya amen emasontweni bangcwele ngithawu 4 bembeleselwa izwi bazalwane elapha ku1 John chapter 4 elikhuluma ngothando amen kusingabazalwane simele ukuthandana haleluya kodwa ngizokhuluma ngalo amen haleluya bangaze bangiqedelelele abazalwane bakwa-S haleluya amen ngoba ngcwele ayidlulile yothando amen njengoba uNkulunkulu wasithanda wanikela ngendodana yakhe akuthini samthanda kodwa uye wasithanda wanikela ngendodana yakhe kube inhlawulo lezono zethu amen ilanga namhlanje bangcwele umoya ingcwele athe akukhulume ngakho indlela ephile akabonga uJesu lithi ubusisi umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ongabi mdibi munye nabakolodana ziwuthile lezi zinto bazalwane elithi lokho sibabusisiwe abangahlanganyeli nalezi zinto akabonga uJesu lezi zinto bangcwele siyahlangabezana nazo emndenini praise the Lord hallelujah hallelujah siyahlangabezana nazo ngisho emsebenzini esisebenza kuyo siyahlangabezana nazo ngisho emphakathini akabonga uThixo siyahlangabezana nazo ngisho phakathi ebandleni kaNkulunkulu kodwa indaba yabazalwane izokhuluma ngabenza kahle lokho ku3 okukhuluma ngakho ngifisa umzalwane nomzalwane ayifune yena ukuthi yena umikuphi kulokho okukhulunywa haleluya impendulo uzoyithola lapho kuverse 4 ngekufuna uzoyifundela u4 no5 no6 ukuthi abenza lokho isiphetho sabo sithi kodwa mina bazalwane umoya wami ugcwele ukuthi ngikhulume nalaba ababusisiwe abangahlanganyeli nalezi zinto abangahambi ngeziluleko zabantu lithi kodwa okuthokoza komthetho kaSimakade azidle ngawo imini nobusuku lo bagcwele ongahlanganyeli nalezi zinto okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaNkulunkulu nodliza ubusuku nemini komthetho kaNkulunkulu haleluya lithi ke ufana lesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi onjalo bazalwane ufaniswa lesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi esithela isithelo saso ngesikhathi esifaneleyo esimaqabunga aso angashi praise the Lord amen lo bagcwele okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaNkulunkulu nodliza ngomthetho kaNkulunkulu ubusuku nemini lithi lenkosi ufaniswa nesihlahla esitshalwe ngasemfuleni yamanzi amen amaqabunga lesihlahla bazalwane akashi praise the Lord ngoba lesihlahla abangcwele besitshalwe ngasemfuleni impande zaso zehlele emfuleni amen noma ngafika isikhathi esikhathathu kodwa lesihlahla bazalwane bosibone sisha ngoba impande zaso
hayobuni. Akabonga uJesu. Amen. Mangithi awubuni ababunayo abanjani. Ukuthi bangcwele kungakhulunywa kabi naye. Akabonga uJesu. Uyabona kaseze sontweni. Kodwa kade bhobhoza ngelimi. Hallelujah. Hallelujah. Kade hamba kamnandi lesine. Kade hamba kamnandi enza yonke inkonzo ngendlela efanele. Kodwa once kwakhona ukulimala usehlele ekhaya. Usiyalandelwa. Akabonga uJesu. Besebenze isihle senkosi. Kanti ukuthokoza kwakho bekukuphi? Ngoba lesi senkosi abathokoza ngomthetho wakhe. Nabadliza usuku lemini. Bafanisa nesihlahla. Lesi senkosi isihlahla sithela ngesikhathi esifanele. Asikeji bazalwane. Sithela ngesikhathi esifanele sithele ngaso. Hallelujah. Namaqabunga asakashi. Ulamaka masana. Akasha amaqabunga aso. Washa wena bazalwane. Kungani? Ubona kanjani ukuthi khona isimo sokusha? Ubona ngokuthi uma kunezinto ezenziwayo uphikisane nazo. Kodwa ngesikhathi uphikisa usungaqondi ukuthi khona seshile kuwe. Ngoba mayikhona lentokozo nanokudliza naye. Hayi basala yini into omelana nayo endlini enkosi. Amen. Lisufana nesihlahla esihlale ngasemfuleni yamanzi. Esithela isithelo saso ngesikhathi esifaneleyo. Esimaqabunga aso angabuni. Akabuni. Uzobona kanjani ukuthi ekhona lokubuna ukhona? Uzoyibona wena, akekho umuntu ozokubona, uzoyibona wena. Kuthi makhona into eshiwoyo ukuthi nobuso bakushintshe. Bokwazi khona esirong kuwe. Hallelujah. Ngoba bakugwela intokozo yakhe, udliza naye, uqhubuka intokozo kuwe. Hallelujah. Angiyakwazi ukuyimemezela nganyama. Uqhubuka intokozo kuwe. Amen. Ngoba simkhonza akanayo ishobhiso. Akanayo inkohliso. Hallelujah. Afundisi bami. Sithi sizokunyakazisa. Afana uMngcwele eqhubuliswe. Ngithi bazalwane umzalwane ongenamo uMngcwele usuke senkingeni. Ngoba uMngcwele bazalwane uyena oshola kuwe. Sebehlangene ngamakhambi. Bekhuluma. Ashokuma uMngcwele. Athanda ukukhuluma naye wena phuma kukho. Hallelujah.
kodwa mase kufanele kubheke iy'thelo zokuthi ngempela ukhona bese kubonakala akekho futhi azokutshela soyithulela nje kodwa besekhona ayi madoda akathuli uyasho ukuthi awenzi kahle abamemezi futhi akasho kaningi athi kudluka nesiqobo suka haleluya akubonga uJesu ake sizoba bese ngihlala phansi ukuthi umuntu ke bangcwele ongahlanganyeli nalabo bantu kwenzakalani kuye yithi uyaphumelela kukho konke akwenzayo isho njalo lapho yaphumelela kukho konke akwenzayo akhuluma ngezinto eziphathwayo bazalwane haleluya akhuluma ngezinto eziphathwayo yabona ngesikhathi isitha sizogana kumntwana kaNkulunkulu ogcwele umthetho wakhe ontokozo yakhe igcwelele ithi befika bazalwane yini avale ukuyingwela umthetho ngelevela ukubeka kwenye ilevela akabonga uJesu haleluya esibabanye abantu angakaza weswe amen bethi babheka ukuthi uzoqhamuka ubunile babona uqhamuka nesimile kanti asona isimile bazalwane asenzela wena kodwa usimade uwe ngaphakathi uNkulunkulu athi masisiza sengiqedile bazalwane amen bengifisa bazalwane mathi lona loyo uzibonayo ukuthi lezi zinto ehlangazela uyahlanganela kuzona amfuna uNkulunkulu zaphume kubo uthi umhlabelele omunye lo muntu uyabusiswa Sebab